Ini tunon ladak an gitu di man nangi kalau ya ladak dak sarlangsu Karbiyut Festival along klamlong an dak dak kehon mane kilang kiton atum la pusar tum ana dak sedulo ya ini tum non alulut po tosar curulo Kopi channel lo namen channel men. oh ini channel ingin sama blog sebusa tosar curulo tosar alu an ludunik po yo an gitu di manang lihat lo lapu ke sartum lo non dak an horpon bom lo yo non yo lahan kecudeng kilo yo lapu sartum non horpon bom lo yo lapu ke ok ay mana ke hek ke bak sartum lo oh yo spesial kalang di ay teman-teman sar teman-teman an bondong ya kenapa ini sana tunggu sana nanti ya Karbiyut Festival long ya sarung kami an itu pun lah kenapa ini sana tunggu kalang mah dak lokal mah kalang mah oh misalnya sah kenapa ini sana tunggu botalang supandi oke botalang supan nang itu natum lo sarung ke dak mane topik bacetong lapu kalau kita me lapu an ke hor lapu han lai ke hor tu sarung lo yo tu sarung kita me mane cepat topik be an lo kenapa ini nang ni bangke ini buat halang lapu halang ni sampai buat halang sukan sekirang ku mantu nong mami kan nang ni bangke dah kalama kenapa ni nang ni sukan ni kalama dak mane kalbi sunin tu rong adia de mana ni kong thek kot nang khata me turu lo mane dak duit beg an mane kalbi sunin tu rong adia long mane kong dul samen non mane non an dum lo yo dak dige dak kam serap dul sono putih kenapa ni nang ni sarang lo dak lokal gitu jadi kami dak lokal hati aku cari kurang lo natpet nah itu mana dak kam iklan ke padu mau anta mele ante akhir dumi padu nang ni akhirnya itu laan munir ki ong dong kan nah itu lahai mana kacerat dun hega pot ne curu lo ni bola pu ini tum bangin dah mana dak kam kacerat dun atau mau bangkat bang hodi bang hoando begitu namanya non pu ini tum bang ini tum mana pu jetom berang lo longo mana ning arong lo dan itu anta me dak Karbiyut sunin su rong aja long ini kan nang tani un anta nak tong ni pan bori kha ini dak mana an di hor pon hajat la tuman anta me sarman anta me mana curu nai dak solo dak Karbiyut sunin pun thekji apan nah itu namanya mana bori pon ha yo lapu sarung kami lapu itu na bangkilang lapu sarung kami dake nang fan kupiar pule ta nai ta member di cepat lah bangke yo lapu kote itu kami mana dak Karbi Karbiyut sunin tu rong aja long
na chitong dunthek pon tame mane churo lo tapi neng arong par lo oi to sa na tum an tame un an pen la karbi risu nimso rong aje along bangke It's me, Roshan Singh. हाँ. I'm a YouTuber from Jharkhand हाँ. and support this guy हाँ. and love him. thank you sir la sini tum dak karbi risu nimso rong aje dak taralang so difu along se mane nali no jola mane wan ne kacipaduk pon jola hai leka char sam la hai dim an tame mane kabonai pon ini teman-teman medak bukan gedung dak taruh langsung kopi pirang done ini ke kan ini ibu nanti gunakan tong itu nisa Dongka bukan. kamu kamen di parang gojo mane pusar tapi non la karbi risinin su rong aje mane aneng arong klang nasi mane da an mane nang kitong dong lo pusar sini age ni kan pon isar nang ni da hong lo pusar kan tame kitong la nang ni pangge ini kopi bang dong tam nisa Ini anak mana ni cerah deh. misalnya sa mane nang ni da an mane imetang karbi Kalau kita jumpa celang morning ya. kalang lo Ini lain pun ada mata yang tulang. kalang lo si imetang karbi ajutan jebat lahai imetang akam lo kosi naik teman tamela ningkani sekban itong na kosi naik tung mane tu un anten ke naik teman tame nang itong lumikla manila muneng lepas tamela karbi senin turong aja ini tum dak nu thingpi adiman nami kalo jo anengkan wang son li mane dak nu thingpi long busita me mane penenge ne tum dak nu thingpi long anang li alo sita me arlo andang ke mane nowe palut long lelang jo dalo lapu nilinong ke nu thingpi lo nu thingpi long tame mane nangilang tum dopek anda Tumit dopek an tame pineng ke mane palut pon long le padam long le pineng bang ke Of course, a banking partner, ASEAN Assam Grameen Vikas Bank. Hello, check. Hello, check.